nta muntu umwe ku isi ufite abantu benshi bamukurikira kuri YouTube nka Mr Beast. Afite imyaka 27 y'amavuko, nyamara akoze ibyanana abantu bose waba uzi ibyamamare harimo na Cristiano Ronaldo bagiriye ikiganiro turibuze gukora muri iki kiganiro. Kwihangana, guhanga udushya no kutava kwizima byamugize umuntu wa mbere ufite abamukurikira benshi kuri YouTube, abo twita abasubscriber. Muri uko kwezi kwa gatandatu k'umwaka wa 2025, Mr Beast yuje abasubscribers 400,000 bikomeza kumugira umuntu udasanzwe kuri YouTube. Nimva imibare y'abakoresha urukuta rwa YouTube, uraza kwibaza uburyo Mr Beast yageze kuri uru rwego. Muri miliyari 8 z'abatuye isi muri uyu mwaka wa 2025, 37.9% n'abakoresha internet, no kuvuga abasaga miliyari 5 na miliyoni 560 ubarimo Facebook, Instagram n'izindi mbuga nkoranyambaga wabuzi. Kuva mu kwezi kwa gatanu k'umwaka wa 2025 kugeza uyu munsi, abakoresha YouTube bose basaga miliyari 2 na miliyoni 700. Byageze ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu muri mwaka wa 2025, Mr Beast amaze kuzuza abasubscribers miliyoni 400. Niba nawe uri mu content creator kuri YouTube, uzi ukuntu bigoye cyangwa byakugoye kuzuza abasubscribers 1000 mu gihe cy'umwaka. Uyu munsi kuba ufite abasubscribers 100,000 uri kumva uri umuntu ukomeye cyane, kandi nako biri koko. Nyamara uyu munsi Mr Beast afite abasubscribers bakubye abawe inshuro 4,000 niba ufite abasubscribers 100,000. Mr Beast yakoze ibiki abandi batakoze byatumye agera kuri ibi byose. Muri iki kiganiro tugiye kureba urugendo rwa Mr Beast kuva avutse kugeza abaye umuntu ukomeye cyane kuri YouTube, agahura n'ibyamamare, akajya ntagira ikiganiro na Cristiano Ronaldo, aho Cristiano Ronaldo afite intego yo kuzamucaho, nyamara Mr Beast ibyo byakaba atabyumva kimwe nawe. Iki kiganiro cyitwa Isoko y'Ubuvumbuzi, ngiye kibagezaho nitwe Nsengiyumva Olivier, bahaye ikaze. Ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'1998 nibwo James Stephen Donaldson uzwi nka Mr Beast yavutse, avukira mu gihe witwa Greenville uherereye mu majyaruguru ya leta ya Carolina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Se wa Mr Beast yitwa James Stephen, mu gihe nyina yitwa Susan Perisha. Mr Beast niwe gucura umuryango w'abana babiri. Mukuru we Charles Richard Donaldson Jr. nawe ni umu content creator kuri YouTube. Kuri ubu ngubu ufite abamukurikira basaga miliyoni 4 kuri YouTube kuva mu mwaka wa 2017. Mbere yuko tureba ibijyanye n'umuryango we, reka turebe urugendo rwa Mr Beast kuva ku basubscribers 0 yari afite ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2012 kugeza ku subscribers miliyoni 400 yujuje ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu muri mwaka wa 2025. Bigitangira ntabwo Mr Beast yacaga amarenga yo kuzaba mu content creator kuri YouTube nk'uko bimeze uyu munsi. Channel yatangiye yitwa Mr Beast 6000, nyuma aza gukuraho umubare 6,000 arekeraho Mr Beast gusa nk'uko bimeze uyu munsi. Ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2012 nibwo Mr Beast yafunguye YouTube channel afite imyaka 13 y'amavuko. Nk'umwana wese uri mu kigero cy'imyaka 13 y'amavuko, nta content idasanzwe yari afite mu mutwe we uretse imikino yahoraga akinira kuri telefone no kuri mudasobwa. Mr Beast yatangiye ashyira kuri YouTube amashusho y'imikino yabaga akinira kuri mudasobwa irimo yitwa Minecraft. Ubundi rimwe na rimwe akagereka abantu uburyo bakoresha neza programme zimwe na zimwe, agerageza gupfunda imitwe hirya no hino kugira ngo arebe niba hari aho yagera. Mu gihe kingana umwaka wose Mr Beast ashyira video ze kuri YouTube, mu mwaka wa mbere awusuje afite abasubscribers 10 gusa. Nyamara ubwo byumvikana ko ari bake mu gihe kingana gutyo, ntiyaburaga gukora video zashimiraga babaga barakoze subscribe. Muri iki gihe Mr Beast yari afite abasubscribers 10 gusa. YouTube channel yari yoboye izindi ni Smosh yari ifite abasubscribers miliyoni 7. Uyu munsi narwo mukurikira. Nyuma y'imyaka 2 n'amezi 3 ku itariki 14 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2014 nibwo Mr Beast yuje abasubscribers 1000. Uyu mwaka wagiye kurangira afite abasubscribers 1604. Yakomeje gukora cyane video ze zibijyanye n'imikino, atangira kujya zivangamo n'udushya. Mu mwaka wa 2015 Mr Beast yari akiri mu ntangiriro za YouTube, ari nabwo yatangiye gukora video zidasanzwe kandi zigezweho zimufasha kugenda akurura abantu benshi bashya. Muri uwo mwaka Mr Beast yashyize kuri YouTube video nka What's Intros on YouTube, imwe muri video zamufashije kugira abantu benshi bamukurikira. Uyu mwaka wa 2015 warangiye Mr Beast afite abasubscribers 15,429. Mu buryo bwumvikana nk'ubudasanzwe, Mr Beast yasoje umwaka wa 2016 afite abasubscribers 466,551. Mu mwaka wa 2017 Mr Beast yatangiranye ingamba nshya
zatunguye buri umwe wese warebye video ze muri icyo gihe, yifuza kutongera gucikwa video ye n'imwe. Ibintu byamufashije kugwiza umubare munini w'abasubscribers. Ku itariki 8 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2017, MrBeast yasohoye video y'amasaha 23 n'iminota 48 n'amasegonda 6 yari ifite umutwe ugira uti I counted 200,000. Ni video igaragara abara kuva kuri rimwe kugeza ku 100,000. Ibintu byabanje kugaragara nko guta umwanya, nyamara byakozwe n'abantu benshi bitewe n'uko atari ibintu umuntu wese yakiyemeza gukora ngo abikore. Nubwo iyi video ifite amasaha 23 n'iminota 48 n'amasegonda 6, MrBeast yasobanuye ko iyi video yamutwaye igihe kingana n'amasaha 40, bikamusaba kuyihutisha hamwe na hamwe mu rwego rwo kugira ngo itamara umunsi urenga. Iyi video kuri ubu ngubu imaze kurebwa n'abasaga miliyoni 31, yamuzaniye abasubscribers benshi, bituma umwaka wa 2017 kurangira MrBeast abonye abasubscribers basaga miliyoni 2. Muri mwaka wa 2017 nibwo MrBeast yahinduye ibikorwa bye, ava ku gukora amashusho ashingiye ku mikino yakiniraga kuri za mudasobwa, ahubwo atangira gukora ibikorwa byiganjemo gukora ibintu bisa n'ibidashoboka mu rwego rw'amarushanwa, nko guca muri beams, ndetse utsinze ayo marushanwa agahabwa ingano runaka y'amadolari. Muri make, muri uyu mwaka nibwo MrBeast yatangiye gushora amafaranga menshi mu buryo bugaragara, dore ko yagiye anakora ibikorwa by'ubugira neza nko guha amafaranga menshi abantu atazi, kubaha imodoka n'amacumbi. Kuri iyi ncuruhu, MrBeast yatangiye gukundwa hafi ya buri umwe wese wamumenyaga, kubera ko utaramukundiraga amarushanwa yakoreshaga, yamukundiraga ubugira neza bwe. Gukoresha amafaranga kwe no gukoresha ibitekerezo byuzuyemo udushya byatumye umwaka wa 2018 urangira afite abasubscribers miliyoni 13,322 na 625, avuye kuri miliyoni 2 yari afite mu mwaka wa 2017. Nyuma y'abasubscribers MrBeast yari amaze kugira, buri mwaka yatangiye kugira abasubscribers bakubye abo yari afite hafi inshuro 2. Mu mpera z'umwaka wa 2019, MrBeast yari afite abasubscribers miliyoni 28,417 na 290. Mu mpera z'umwaka wa 2020, MrBeast yari afite abasubscribers miliyoni 49,540 na 718. Mu mpera z'umwaka wa 2021, MrBeast yari afite abasubscribers miliyoni 87,330 na 676. Mu mpera z'umwaka wa 2022, MrBeast yari amaze kuzuza abasubscribers miliyoni 145,377 na 344. Mu mpera z'umwaka wa 2023, MrBeast yari amaze kuzuza abasubscribers miliyoni 224,698 na 814. Mu mpera z'umwaka wa 2024, MrBeast yari afite abasubscribers miliyoni 340,691 na 570. Ejo bundi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka wa 2025, nibwo MrBeast yuje abasubscribers miliyoni 400, bikomeza kumugira umu YouTube creator wa mbere ufite abamukurikira benshi. Kuva yatangira gushyira video ze kuri YouTube ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2012 kugeza ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa gatandatu muri mwaka wa 2025, video ze zose zimaze kurebwa inshuro zisaga miliyari 85. MrBeast yinjiza hagati ya miliyoni 5,400 z'amadolari na miliyoni 16,300 z'amadolari buri kwezi avuye kuri YouTube. Impuzandengo y'igihe video zakora zimara ni iminota 23:81. Kubera abasubscribers bose MrBeast afite, amaze guhabwa ibihembo bya YouTube byose byo mu cyiciro cy'aba subscribers. Mu mwaka wa 2016, MrBeast yahawe igihembo cyitwa Silver Play Button, yahawe ubwo yuzuzaga abasubscribers 100,000 muri uwo mwaka. Mu mwaka wa 2017, MrBeast yahawe igihembo cyitwa Gold Play Button, yahawe ubwo yuzuzaga abasubscribers miliyoni 1 muri uwo mwaka. Mu mwaka wa 2018, MrBeast yahawe igihembo cyitwa Diamond Play Button, yahawe ubwo yuzuzaga abasubscribers miliyoni 10 muri uwo mwaka. Mu mwaka wa 2021, MrBeast yahawe igihembo cyitwa Custom 50 Million Subscribers Award, YouTube yamuhaye nk'igihembo cyihariye cyakozwe na Society Award, gifite ishusho irimo ikimenyetso cye mu rwego rwo kwizihiza abasubscribers bagera kuri miliyoni 50 muri uwo mwaka. Ku itariki 28 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2022, MrBeast yahawe igihembo cyitwa Diamond Play Button, yahawe ubwo yagiraga abasubscribers miliyoni 100 muri icyo gihe.
aba umuntu wa kabiri ku giti cye wari ubashije kugira abasubscribers bangana batyo agahabwa iki gihembo nyuma ya PewDiePie wari waramubanjirije. Mu mwaka wa 2024 MrBeast yahawe igihembo cyiswe Custom 200 Million Subscriber Award ubwo yusuye abasubscribers 200,000 ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2024. Hari umuntu wakoze ibisa nk'ibitangaza byatunguye abantu benshi, bitekerezwa yuko arimo aratera ikirenge mu cya MrBeast. Ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2024 Cristiano Ronaldo, umukinnyi w'umupira w'amaguru w'ikimenya bose, yatetije imbuga nkoranyambaga nyuma yo kuza abasubscribers basaga 1,000,000 mu gihe kingana n'iminota 90 gusa afunguye channel ye ya YouTube yise UR Cristiano. Ibi byagaragaje uburyo Cristiano Ronaldo afite abakunzi benshi bifuza kumenya buri ntambwe yose yaba mu mupira w'amaguru cyangwa se mu buzima bwe bwa buri munsi. Uramutse ugize amahirwe yo kwifata video uri kumwe na Cristiano Ronaldo, wahita uyishyira kuri channel yawe ya YouTube waba utari uyifite, ugahita wihutira kuyifungura. Nubwo yaba ari video y'amasegonda nk'abiri gusa, mu gihe kitarambiranye ushobora guhita urusha abantu benshi abasubscribers. Kuba guhura na Cristiano Ronaldo kuri wowe bishobora kuba inzozi nziza. Kuri Cristiano Ronaldo guhura na MrBeast byabaye inzozi nziza z'agatangaza. Ku itariki 21 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2024 nibwo MrBeast yahuye na Cristiano Ronaldo ku nshuro ye ya mbere, bahuriye mu kiganiro cyanyujijwe kuri YouTube channel ya Cristiano Ronaldo yitwa UR Cristiano. Iki kiganiro cy'iminota 13 n'amasegonda 59 gifite umutwe ugira uti I meet MrBeast to break the internet. Tugenekereje muri rw'ikinyarwanda ni nko kuvuga ngo mpura na MrBeast ngo nitize murandasi. Muri iki kiganiro bagiranye baganiriye ku mbuga nkoranyambaga zabo by'umwihariko YouTube. Babazanye ibibazo bitandukanye ku bijyanye n'igihe byabatwaye ngo bazubake, uko babyakiriye n'intego bafite mu gihe kiri imbere. Mu minota 30 gusa iyi video ishyizwe hanze yahise irebwa inshuro miliyoni, ni ukuvuga views miliyoni. Byageze mu gihe kingana n'amasaha 2 iyi video imaze kurebwa inshuro zisaga miliyoni 3,600,000. Muri iki kiganiro Cristiano Ronaldo yabajije MrBeast igihe byamutwaye ngo yuzuze abasubscribers 60,000,000. Amusubiza ko byamutwaye imyaka igera kuri 13, nyamara mu gihe kitarenze amezi 6 Cristiano Ronaldo amaze kuzuza abasubscribers basaga 75,000,000. MrBeast yasobanuye ko bitewe n'abafana Cristiano Ronaldo afite, ubwabyo byari ibintu byoroshye ko yagombaga guhita yuzuza abasubscribers babarwa mu miliyoni. Gusa ntiyibagiwe kumubaza ikibazo cy'uko yakiriye abasubscribers benshi yagize mu gihe gito. Hari aho MrBeast yabajije Cristiano Ronaldo uko yakiriye kuzuza abasubscribers miliyoni imwe. Cristiano Ronaldo amubwira ko byari ibintu birenze, gusa asoza iyi nteruro agira ati mvugishije ukuri ntabwo byantunguye. Mu kuvuga ibijyanye n'intego zabo ziri imbere, Cristiano Ronaldo yabwiye MrBeast ko afite intego yo kuzamucaho akaba umuntu wa mbere ufite abamukurikira benshi ku isi, nubwo MrBeast yahakanye ko atari ko abibona. MrBeast twakomeje kubona nk'umuntu wisanzura cyane ku bandi, ntabwo yigeze ashaka kugira icyo avugana na se. Dore ko mashusho menshi MrBeast agaragaza ari kumwe n'abagize umuryango we, ari gake se agaragaramo. Ibi byose byo kutavuga rumwe na se byatangiye ubwo MrBeast yari afite imyaka 8 y'amavuko. Mu mwaka wa 2006 ubwo MrBeast yari afite imyaka 8 y'amavuko, se na nyina baratandukanye. MrBeast na mukuru we CJ Donaldson basigara barirwa na nyina Suzanne Perisha kugeza bakuze. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi MrBeast ashyira imbaraga mu kubaka umubano mwiza hagati ye n'abagize umuryango we, ukuyemo se atajya yisanzuraho. Se ntajya agaragara cyane mu bikorwa bya MrBeast cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga ze, mu gihe nyina yigeze kugaragara muri video ye yise Giving My Mom 100,000 Proud Day of My Life. Tugenekereje muri rw'ikinyarwanda ni ukuvuga ngo guha mama ibihumbi 100 by'amadolari umunsi umwe yishema cyane kurusha iyindi mu buzima bwanjye. Ntabwo MrBeast yagaragaje nyina muri iki gikorwa gusa, kubera yuko nyina ari umwe mu bashinzwe ibikorwa bya MrBeast byaba mu bijyanye n'abakozi ndetse n'ibindi bikorwa bisanzwe byo ku mbuga nkoranyambaga ze. Nguyu MrBeast wumva ufite abasubscribers benshi kurusha abandi ba content creator kuri ino si nzima. Ese koko Cristiano Ronaldo azamucaho cyangwa MrBeast azakomeza kuyobora? Ko MrBeast avuga ko afite intego yo kuzuza abasubscribers miliyari nibura imwe, ese azayuzuza? None ko ku munsi MrBeast agira abasubscribers basaga 300 ku munsi, yaba ari guca amarenga kuzuza abasubscribers miliyari mu myaka iri imbere? Nimunyemere ikiganiro tugisoreza hano, tuzakomeza ubutaha. Nitwa Nsengiyumva Olivier, iyi ni Isoko y'Ubuvumbuzi, naho ubutaha.